Manang Biyada! Hello gagayam kapadasan ni Cubs at Kiko sa napod na nagantintay drama na imbag nga oras yu amin. Nga makablawa mampay da Camila ken Cali Fermil from Edgar Fermil dita Spain ken Rogelio Jr. sa Bater dita Europe. Kasi manti ko na ni Cubs at Kiko. Dirma ng biyanang. Dua ti anak ko iso duamet ti abalayan ko. Ngam gaputan na bakbak ng timaysa nga abalayan ko mas asid dagtirik na kenkwana. Day taman nga rod ti pagtarayan ti istorya. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Tatang, kasangay ti apo ko yung inton bigat. Aghanda tayo. Ha? Katuwa na Umay na ba na yan? Katwan ata apo ko damot jag birthday. Ay, mayat nga raw no kasta. Makita ko manan ni abalayan. Aday takay manan. Tilan tuman madawdawat yun kan ni mamang. Di kaila agbain. Oh, jakmut ag daw-dawat. Isumot ti voluntaryo amang mangtid iti kumporme kanya. Uwan ata kanayon yung mga min apasagidan. Basta jak ag daw-dawat. Iso ti kusa amang mangtid kanya. Talaga kid diya nasingpod da diya aktuga nga manak ko. Naparabor launay. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Melan bagay. Mapantayo iji balay takasangay gayam ita ja anak ti kabagis ko. Aywan, itaabulan ti kasangay di anak darona. Un nga ron. Ayabam ni nanang taumay-mayt. Imbag no kayat na, amangan numabain manen. Pagbainan na kumamay, katawan mo't sabsabali. Mabain kin ni tatang. Ayabam kit din. Agmay-may sa dito'y balay no saan nga umay. Ijay ton amang malam. Padasak nga ibagaan no kayat na, lino. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agbati haksan anak ko. Masaduta ka rumwar. Mapantay kit din. Italaang mat arumwar tayo. Intay makipangan nanang. Kababain samay. Ay na, kas kay lasab-sabali. Damagan na kay tumanan ni ipagrunan. Mabitay lang arod Jak makapagbayag ijay. Tamumot ti makagapo. Jak kaya ti makangkang agiti sarita. Amumot ti style ja katugangam. Isnabiro lang arudan. Nalaing pay lang agpangag. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Adda kamin tatang. Nasaya at Mike. Tapno adda katulungan may. Tanay, adok ti mairwar at araon. Agmano ang tatang. Ayan dagiti ubing ay. Adada ijerwar tatang. Naimbag nga oras mo balayan. Ada kami. Ay, wag. Amok nga adda kayo. Ta sa anak mo't abulsak. Ala, Lino. Aggunay kayo. Ada, agtugaw kayo dito yun nanang. Tasya akong ti mapantumulong. Tumulong akmat lino. Agtugaw kayo dito yan, nanang. Jak kayat diti uneg. Ijayak ruar nga agtugaw. Narigatan. Mangantay san tatang tani agururay ang dagiti tattao. Mabisindan. Kasano amangan tayo? Kat adda pa'y mo't kurang. Awan pa di katugangam ani abalayan Rogelia. Kat urayan Isukat ti marurayan. Mabisinta yon. Sumarunon to amanganan Ay na, di ka lagbain. Kat na, dakkel titulong na itinaparte ababoy. Ada intin na asyir na. Urayin tayo takababain. Mabisinan dagiti tattao. Ay ano sanda? Apay, ada in tulong daya para iti kasangay ta anak yaw. Umay dala makipangan. Iso nga ganos da nga aguray. No di da makaanos, di agawid dan. Anya? This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apay di tay pay mangan Helen. Madamdaman nanang. Taur-urayan da pwede may nga abalayan ni tatang. Ay, awan pay aya. Awan da pa'y nga ron. Ay, dayjay mga balayan na agkaraudi no adapasken. Isulat maururay. Manaktak iti panangan. Shh! Tangiwat yun nanang. Ni, adadansan. Lugan na dyan nagsardeng di tasango. Ay, salamat. Mangantay mo laengan. Ay na, abalayan Rogelia. Nasaya at tandaan. Ay na, pasensya abalayan. Na-traffic ka. Ayos lang, abalayan.
Paimportante mo dayta nga abalayan na. Ala, agsagana kay kit din tamangan tayo nanang. Ay, Rona! Rumor kayo! Santa niya balayan! Mangantayaw! Anya nga'y abalayan, panag-aawid din, agawid kami. Ay, sige, abalayan. Kunak, ano, umyan kayo ita dito. Sa iliwan nyo pa itapo ko tayo. Inton maminsanan, tane, at dapay appointment ko, abalayan. Ay, kahit ala salamat na nakaumay ka, abalayan. Ay, wine. Adain lasin ko at take out mo, abalayan. Dito man na Ay na, nangi-take out ka pa ilaang, nanganak nga rudan. Kat kanam tumanan, ano mabisin ka, abalayan. Ay ka-thank you nga rod, abalayan. Narigat mo't no pabainan ka. Malangarudan, patuloy kon, abalayan. Thank you manan. Sige, abalayan. Ingat. Mapan kami matan, abalayan, tanay, agririn dagiti apo ko ta. Katuwa na. Anya tayong supot mo ngay. Ay, jay sobrami ta, ipakan ko man iti aso, sayang mat. Saan mo't kida sayang taado ta aso ditoy? Alang arod. Mapan kayo, numapan kayo. Ay! Abalayan, Rohelia! Mabit lang! Apay, abalayan. At dagayam di itad ko anatan kan prutas! Mabit lang, talik! Inton maminsan, didak man ngamin awis-awisan no ada okasyon iti balay da balayan, Helen. Ha? Apay ayan nanang. Di katugang ama, madlaw nga da paborito na nga balayan. Gaputan na kurapay lada tao, kas jay matan titrato na. Gaputabak nang jay may isang abalayan na, ison ti kay kaya na. Ala, baybayan yun. Di yun pakibiyangan dayta. Basta nasaya at ipakita yung kadakwada, awan problema. Ay, di mo lamot tirik na ti mapapabainan, Helen. Makapasair mo't. Dagiti latan apo ko yung ti panunutan nyo. Baybayan yun jay abalayan nyo, nanang. Basta no adamanin okasyon ni Jay Balayda, jak mapanain. Makapasurun ti Estel, ledya katugangam. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Apay matakas di ti impakita yu iti may isang abalayan nyo, tatang. Impakita nga. Inikan nyo iti take out ti katugangak. Ngam di katugangan ni Manong Lino, di yu inikan. Si sasango pa'y mangarod ni Nana Miling, idi intad yu di pa take out yu. Kahit apay. Adaya ambag na itinagastos para iti kasangay ti anak yaw. Kat awan mo. Kas pagyaman tayo mo't kinabalayan, Rohelia Tatunggal agbert di ti anak yaw. Kat adalat tamait itid na. Adaman maitid nawan no awan, rumbang laapatas ti trato yu kadakwada, tatang. Kahit awan mo't madingar aramidak kinabalayan mileng. Pampansinak mait. Winangam na kami suot kayo, mano kasari tayo. No apay mo't ngamin aday jay ti pinili ni Manong mo akatugangan Nagado mo ti sa balay. Ngam no apay nga isupay. Katapay, di katugangan nga ron ti pilyan na. Di asawaan na Basta. Naimbag pa'y kating ka taamom tayo nagpilay. Nalaing ka nagpili ti katugangan. Kaya't kulaunay nga abalayan ni Rohelia anak ko. Iso ating kyo. Ta inikanak iti galanting nga abalayan. Saan ka tang agkursunada ni tatangkin ni katugangam, Rona? Anya? Nga ta. Apay atunggal agkita da. Kat kas taunay apa na nga si kaso na kinkwana. Tila mait-itid na. Diyak mo Napintas mo ngamin ni mamang. Kas lagpasugnudak nga ron na duma. Tamakit-kitak ti trato ni tatang kadagiti duwa nga abalayan na. Bayas ti trato na. Nalapas pasin siya amlatan ni tatang Manong. Sana bale, binagbaga akon. Ipagpagapo na kanulaang itimait itid ni mamang kankwana. Talaga akit di adi na kayat ti pamilya na bakit korona. Idi pa ila nadlaw ko da ita. Santo pa naragsak idi kasarmi kiniipag mo. Ay, nala, bay amon day ta. Di mo ikan kano ni tatang. Masakitan ka laeng, Manong. Nagrigat lakit ti maikamang iti nakurapa yan aya. Naimpagkin ka
tabak nang tinakaikamangam. Iso kay ket ni tatang ida. Saan mo't siguro akasta manong? Ala, di mo ikan kano ni tatang. Rona, ada kwartam dita. Awan, di pa nga mi nagsweldo dyan manugang yo. Ada kwartak dito ang paggatang ko itigatas kan diaper ni baby. Ay, kunak no ada. Pangusaran nyo iti kwarta iya. Ada ngamin in-order ko a parcel ko. Kat awan mo tay pagbayad ko. Narigrag kun sa. Anya? Hanggang sa nabalain. Tay cancel ko lang di order ko, Rona. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nay, si kamagayam ti masabat ko abalayan kikaw. Papanam, kan anya tawit mo. Nay, natangmait. Anya day tala kom. Saan? Itid ko kinabalayan, Rohelia. Ay, imbag man ta ikam ni abalayan mo. Apay, kayat mumut aya. Inka mangalay di puunda no kayat mo. Ngimpilyam dagi tay reject Jak pa'y binura sa amin. Ilakok to dagi jay. Ay, isanen, abalayan. Ada magkidimulak akakasta Rumbang lang agmula ka. Tapno adda pangalaam iti sidaam. No kada tayo amarigrigat lang. Masapul nga agmula tayo. Tawan igatang tayo. Sige, tali, aldawag. Urayin na ko ni abalayan Rohelia ija balayda. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Naimbag nga oras mo, abalayan Rohelia. Nay, abalayan. Nakaumay kamot. Sumra ka. Ay, agyaman na kabalayan. Isirekon to'y pasarabok anat datanggan protas. Kapuro sa amin lagi to'y abalayan. Ay nagbannog ka pailaang. Bayadak dagita, abalayan. Sana nabalayan. Taada importante agagarak. Iso nga imayak. Anya dayta, abalayan kiko. Ay, kwa, umayak kumamanin umutang abalayan. Nayunak de sigod nga utang ko keng ka. Mano ayati utangem, abalayan. Oray 3,000 ano adda abalayan. Ay ngam no awan, oray 2,500. Sige, mabiit lang nga rod, abalayan. Ngam saan nga mo ni Rona nga adda utang ko ken ka abalayan. Di bula ko man sasawan ta sigurado nga tanak dayjay. Wala, di ka madanagan, abalayan. Ngam addayo for ko kan ka, abalayan. Tapno saan ka nga umanutang. Pa'y no makisosyo ka kanyak nga agnegosyo. Sosyo? Pangalaak nga iti kwarta nga isusok ken ka. Kitawa makukwarta da tao abalayan. Isu nga ron nga umut-utang ken ka. Kat, paadda ti kwartam ba? Kasanungay? Di mo't adda dagam. Awan. Talaga anang ibati akiti para kanyak. Jak impatawid amin kadagiti anak ko. Nang ibati akmo't iti basit para kanyak Dayjay ti pagbaknangam, abalayan. Ilakom dayjay. Kat ti mapaglakwam, iso ti aramatem apagnegosyo. Ay, anya ngay ang negosyo. Awan mo't amok dita. Awangan numalugay. Siyak ti makaammo, abalayan. Linyak ti kakasta. Iso ano kayat mo? Makisosyo ka kanyak kadagiti negosyo. Tapaadun tati kwartam. Sigurado ka, abalayan? Wen, kita anak. Adalugan ko. Napintas ti biyag kon. Anya ngay nga taan negosyo. Pagsaritaan tanto day tanumalakom ti dagam. Dayjay pa'y ti umuna nga asikaswam. Tapno adda pagpuunam. Tulungan ka nga umasenso, wano bumaknang abalayan. Ngamne, di mo ibagbaga ka dagiti anak mo dayjay, tama nga nuupayan da ka. Secret talaang abalayan. Sige, abalayan. Areglado. Ay na, bumak na nakaktumot tayo, nakaskeng ka. Lino, Barok. Adda na amwak. Ilaklakon sa magkano ni tatang yu jay dagana. Nakaamon nyo, nanang. Dagitay maritis Agbirbirok kano ngamin iti bayer. Anya, ne,
Apay nga ilakla ko na. Diyak amo ah. Kasaritak tuman ni tatang. Apay tatang, pangusaran nyo iti kwarta. Apay nga ilakla ko yo ti dagayaw. Gumata ka kiti sa balay. Kaya't kung amin tayo asilag ija ilay. Anya? Sayang day dyan no ilako yo iti sa balay. Basta ilakok ta ka sa pulak ti kwarta. Di kay makibiyang dito. Tadagak day jay. Talaga nga imbatek para kanyak. Awan pakibiyangan nyo jay. Nadala ko makwartak, siya akong timanggatang. Kasano nga da kwartam, kit pamilya pobre mo nga men di nakaikamangam. Pipiyapay siguro ni Rona, tada kwartada. Ibagayo ken ni Rona, taisun timanggatang no talaga apursigido kayo amang ilako. No kayat na ah. Welcome to Jenna Almoida Drama. No kayat yu, kagudwa pa'y lang ti ibayad ko tahulugan mi di kagudwa tatang. Ah? Sige, mabalin siguro. Pangusaran nyo ay talaga iti kwarta. Panggatang kong arod mo lang iti lote. Ore pagtuunan la ti balay. Takayat ko di asidag ti ilay. Malangaron, tagsarita kaming tupay nga gasawa, tatang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nay, papa na mabalayan, nagsapa pa'y laeng. Mapanak man ijay balay ni Abalayan Rogelia. Ah, Inak man ikan iti natang. Tapagaayat na ti kakastoyan na tengkat. Paborito na. aya. Pasensya. Taiksakto la para kina Abalayan Rogelia na ito. Ay, sanak mo ta dumawat, ta damulak an nateng, abalayan. Sige nga raw. Mapanakon. Di ka manaktak. Umdasin na ito. Abalayan Rogelia. Kagudwa mo ila binayadan da. Wen, mabalinan dayta. Ngam sayang, may mayat kumano in full dati bayad na. Angam sana balin. Imbagam kuma tadaam mo kabayar. Ay, naladaw mo mat nga imbaga. Nga mabaling ko siguro nga isubli iti anak ko da ito. Saanon, bayamon, ang mga nusaan asigurado jay amam mo kabayar. Ta saanak asigurado, no magustuhan na wano saan. Kahit anyat aramidin ta dito kwarta, Abalayan. Pag negosyo tangarod, mangipatakderak ngamin iti gasolinaan ijay probinsya. Kat no kayat mo, makishare ka iti puunan tapno kumita ti kwartam. Sige, Abalayan. Kaya't ko. May mayatan di kastaw. Ngam tinakatinggala ang tidagak. At least, kumit kita. Wen sige nga rod, taasi kaswakon ti negosyo ta. Siyak ngay. Yak sumurot. Umay kanto no agoperaten abalayan. San pa'y lang nga ita? Taplanwan tapay no kasano arugyan day dya a negosyo. Welcome to Jenna Almoida Drama. Kawan ni tatang Rona. Awan mo't manon, nasapa rin mo armanong. Kanayon sa amutan arumwar ni tatang. Wen nga rod, saan na matatao dito'y balay manipod inla ko na di dagana. Wano, mapanagsapsapol iti gatangan na adaga. Wano, ada nagatang nan. Diyak mo ah, kunana mo't ang nakabangko pa'y lakano di kwartana. Gastaya, ni, bantayam ni tatang ha. Amangan mo't no agsugsugal manayin, kat insugal nan di imbayad yukin kwa na. Ah, Amo mo't asigod aman nugal ni tatang. saan mo't siguro manong? Ang, apay nga akilata nagtibayo akit inaytang imbagam. Agsugsugal samot nga agpaiso manon di amatan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Hello, Abalayan. Ayan mo. Apay akanayon mo tan anak kalak to'y balay mo. Tunggal umayak dito'y. Awang ka. Hello, abalayan. Allah, sorry. Adda emergency nga inlakad ko dito'y abroad. Ha? Adda ka dito abroad? Wen, abalayan. Adda nga min asikaswak a negosyok dito'y. Anya? Kaano ka nga agawid ngay? Kasaron di negosyo ta dito'y probinsya. Asikaswan tanto no makaawid ha kanya. Sige tane, adda pa'y meeting ni abalayan. Bye! Bye, Abalayan. Sige nga rod lakay, aganad kay ti papa na ma. Bye. Ay na.
Nay. Apay nga agsangsangit ka, Rona. Imawag nila kay ko, tatang. Natay ka nun ni katugangak. Ha? Ni abalayan Rohelia? Apay anatay? Di mo't aday niya, abroad. Wan, tanagtor nga rod ija abroad. Ngamijay mutan tinakatayan na tanaatake ka no ijay. Anya? Hala! Kasanon nga niya kwarta kang kuana? Ah, kwartayo nga? Kwa! Kasano na ito yan nga eh? Awanan niya kwarta! Nagsangsangitak iti daydakan nito ngam saan natipan nakatay ti abalayan ko ti pagsangitak no di kat tipan nakapukaw ti kwarta. Jakon nabawi ti kwartak na nataykat nga rodan. Kat idinamuan dagiti anak ko ti amin inungong tandak ngam jaklatan nagtagtagari tabasol kumat. Nagadalak dayda pasamak kat nagsori akmat iti may sapay nga abalayan ko gapo iti kinagubsang ko idikan ko na. Alakastan, tigayem mo, Kiko. Ala gagayam, di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin. God bless. Iti tonggal maysa.